Hello, I'm Ethan from LFM Productions New Zealand, and you're listening to Radio 5 Plus from Zagreb, Croatia. Od sada ću voditeljica ove emisije biti ja, Lucija Brkić. Kako mi je ovo prvo takvo voditeljstvo, ne zamjerite ako malo pogriješim. Krenimo punim jedrima, jer je po srednjeeuropskom vremenu sada već 20 sati i 2 minute. U djetinjstvo misli lete, odrasto sam, još sam dijete. Dakle, slučajno se tako dogodilo. Ja u biti nemam iskustva, tek sam na početku. Ali ne bi bilo dobro da nema treme. Sve ostalo je bilo stvar imaginacije. Mislim, sve ima svoj tijek. Ali to se u toj situaciji desi. Svi smo mi djeca na neki način. Nema veće sreće nego živjeti za druge. Kako naučimo ove lekcije, uvelike će odrediti naš odnos prema ljudima u globalnoj obitelji. To je Oči u oči. Večeras mi je veliko zadovoljstvo pozdraviti u našem studiju mladog, talentiranog glumca Zagrebačkog kazališta Komedija, gospodina Dražena Čučeka. Dobar vam večer i dobrodošli na sastanak Oči u oči. Dobro večer i hvala što me gledate u oči. Za vas kažu da ste svestran, duhoviti i perspektivan mladi glumac. A što vi kažete na sve te, mora se priznati, lijepe epitete? Pa složio bi se sa svime osim da sam mladi. Za vas kažu kako većina životnih poziva ima svoj početak tamo negdje u ranoj mladosti. Započet ću i ovu emisiju pitanjima o vašem djetinjstvu. Sjećate li se kada ste prvi puta stali pred publiku? Je li to bilo već u vrtiću? Je, točno. Bile u vrtiću, bile kak se zove za jednu predstavu, za kraj vrtića, bile u društvenom domu Trešnjevka, bila velika predstava Haljenica žutog maslačka. A kada ste dobili svoju prvu malo ozbiljniju ulogu na sceni i od koga? Pričajte nam nešto o tome. Ulogu prvu, pa ne znam točno koju sam dobio, bilo je to u predstavi Čarobnjak iz Oza. Igrao sam Dorotinog oca. Evo ga, to je moja prva uloga. Čula sam da ste u dramskoj družini dosta nastupali. Koja vas je uloga iz tog vremena posebno oduševila i zašto? Pa oduševilo me sve ono što je bilo puno izazovnije, puno nedokućije za mene. Nešto poput nekakvih starijih osoba. Čak sam igrao i Djeda Mraza i Supermana. Aha. Sada ćemo prekinuti naš razgovor jednim malenim iznenađenjem. Slijedi nam snimka iz 1984. godine. Ma nemojte. Poslušajmo pa ćemo prokomentirati. Ja ne dere, ja samo pita koliko vreme ostalo do uključenja naše kamere u zemlja bajci. Samo to! Tu! Možete režiser, možete se odbrojavati, krećemo! Ja krećem! Signorina, ja možem je odbrojavati. 3! Ja 2! Ne! 2! 1! 0! Vaši komentari? Ako me sada skupite s poda, mogu bi vam i reći neki komentar. Ovo je bilo totalno iznenađenje. To ne znam koja zločesta osoba je mogla sačuvati ovu traku i ovaj dokument. Neka je spalio odmah. Pričali su mi da se za ulogu Supermana čak i sami sašili dio odjeće. Zašto? To je bilo užasno slatko. Sve što se da napraviti s rukama, sve što se može vidjeti očima, onda se može još popraviti rukama i napraviti. To mi je uvijek bio izazov i bilo je jako puno kostima. Profesorica se jako trudila, bila je velika grupa i stvarno su šivali sve mame i tate. Onda sam si ja dao zadatak da napravim. Ja sam više manje samo na majicu nalijepio onaj znak Supermana, ali mi je to bio stvarno veliki kućni rad i domaći zadatak koji sam napravio. Moram priznati da je to odlično izgledalo. Jel da? Sjećate li se možda neke šaljive zgode iz tog vremena?
Aha, da, morao sam se prisjetiti toga. Bili smo na gostovanju u Crikvenici i sad kako smo mi naravno uvijek igrali na pozornici, odvojeni rampom od publike, tamo smo igrali na dječjem igralištu, na sportskom, na betonu i djeca su bila svuda oko nas, međutim one nisu bili posložena samo u jednom redu, oni su se stvarno, mi smo scenu napravili užasno vijugavo i kako smo zauzeli puno prostora, a to je bio dječje odmaralište, onda je jedna od glumica našla Tanja, luda je našla romobil i onda je kao vještica ušla ne na metli nego na romobilu. Mi smo se valjali od smijeha svi. Sada bi bilo dobro da malo predahnemo i prekinemo naš razgovor prvim glazbenim brojem. Budući da ste vi večeras i naš glazbeni urednik, zamolila bih vas da nam kažete što ćemo prvo čuti. Slušat ćemo Ninu Badrić, a pesma će biti I am so excited što sam ovdje u emisiji Oči u oči.